आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruiba pau makhwam marang singgi singning khaifamda ngasi tare ni chanba oina thiba khangdana lairakliba haksang sing thibagi thabakan sathari Manipur da ngarang khakta da mioi tara tare nona COVID-19 positive oikhi Assam ki Agradut group of newspapers ki Golden Jubilee gi thoramda Pradhan Mantri video conferencing gi kuthangda saruk yagani amasung election commission na uparashtrapati khananaba mikhal gi notification thokre None Zilla gi makhwa marang singgi sing ningkhai phamda ngasi tare ni chanba oina thiba khangdana lairikli baksang sing thiba gi thabakan sathari sing ningkhari ba mafam aduda sarkar gi official kaya laktuna yengsilli ekhoi gi none paumina hai sing ningkhai bagi thogdok thokphamda ngasi su lanmi amasung police gi makok thongba official kaya laktuna yengsin bagi thabak sathari sing ningkhai rakpadagi lebakna nansinduna lairiba mafam sing aduda rescue team singna excavator na tawthoktuna thiba humbagi thabakan sathari Aduboinamak hauzik phawbagi oina mafam adudagi mioi amatagi haksang phangbagi pau leite thi humbagi thabakana sathariba singning khariba mafam adudagi leikhidraba migi haksang nifutareti phangba ngamkhre tara marina thiba khangdana leiri asokapan nanglaba mioi tara nipandi kanba ngamduna hospital singda layengli ba mioi singi phibam lusingba kayana laktuna yengsilli Mukhya Mantri Nongthomam Biren Singna hairi lamdam asigi nupi singbu ahenba sakti piduna Sauka Thaurangi Thabakta Saruk Yahanbagi Tangai Fadaba Lei Imphal gi Khoirambal Ima Kaithel ahumda porfam famli binupi singi capacity building training program haudokpagi thoramda ngarang wangangbada Mukhya Mantri na hai lamdam asigi nupi singi samajiki oiba selthumgi phibam phagarhanba haibasi sarkar asigi lengdraba pandamne Sri Biren na hai Manipur gi nupi singna khunai gi oiba thabak thoram kayada mangjil thana sungthoktuna saruk yari Raija sibu hena saukhadhanaba honabada su nupi singna singthaningai oiba thodang kaya yari Masigi mathakta tongan ba institution sing yauna Raja Sarkar gi asoba pham kya nupi singna pairi mangna hai khungangi lamda nupi pot yon bi singna sel thungi phibam phagarhana ba hona bada sauraba thodang lauri makhoida digital technology gi khudong saba sing phanghana ba hona bagi tangai fadaba leiri mangna hai capacity building gi training program asina pot yon bi nupi singna mobile sizna duna pot leiba yon bada e-marketing gi khudong saba lehna ba hona bada sauna mateng oiragani Manipur da ngarang khakta da mioi tara tare nauna COVID-19 positive oikhi basing adu Imphal East amasung West dagi manga Thaubal amasung Sandel dagi ahum amasung Bisnupur dagi amani Raija gi Haksel Bibhag na ngarang numidang waram thokpa cherol amada hai haukiba pung kunmari da punna sample chani kunipan test tawbada mioi tara tare positive oiba thengnakhi positive oibagi sang sada tare dasmik mangani hairiba matam asida mioi mari laisat asidagi naba phakhi Naba Phabagi sang sada marfudarani pandasmik mari amada leiri hauzik active case humphuni thoi sure Marak asida raija sida covid vaccine khapagi thawak kana sathari hauzik phawbada raija sigi oina vaccine dose lakh 17 lising humbudrani thoi chahum yankhai mathoi kapkhre madugi manungda ahanba dose ta lakh 35 lising marfudaramanga chamnga marfudaramanga ani suba dose dana lakh 30 thoi lising humphuni thoi subna kun aduga precaution dose na lakh ama lising tara mari chatre kuntha taru kapkhre ngasigi oina hauzik phawbada vaccine dose manga kapkhre hairi National Food Security Mission amasung Krishi Vikas Yojana na chingba scheme singi makha da ngarang Thaubal jilla da longmi singda phaudi micronutrient amasung tilhar hida kapnaba spray yenthokre District Agriculture Thaubal na sinduna pangthokiba thoramdu da Thaubal amasung Kaksing jilla gi khangatlaba longmi singda potlam sing asi yenthokibani Tabiriba pawase Akashbani Imphal dagini Assam gi Agradut group of newspapers ki ngasi pangthokadoriba Golden Jubilee gi thoramda Pradhan Mantri Narendra Modi video conferencing gi kuthangda saruk yagani Agradut ki Golden Jubilee Celebration Committee gi chief patron su oiriba Mukhya Mantri Himanta Biswa Sharma su thoramdu da saruk yagani Agradut asi Asami londa sayul gi oina anirak phongba pause ama oina hawdokhibani Lising ama samapan marfudaramanga da nungtigi phongba pause oina puthokpa hawkiba
दैनिक अग्रदूत असी असम की ख्वाइदगी थाजनिंगाई ओइबा अमसुंग मियामदा इथिल पीबा ngamba पाउसे अमा ओइरी केंद्र की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री पीयूष गोयल ना हाइरी डिजिटाइज तौबा मियामदा पोलम के येंथोकपदा आधार गा लिंक तौबगी थवंगसी आयुष्मान भारत की कार्ड साबदा सिजनगनी मांगना हाई हक्सेल अमसुंग चिंजाक हाइबसी यामना मक मरी लेनै मसी ओइबा चिंजाक सुंसोय सोयदना फंगहनबा हाइबसिना मियामबु मसा मउ फना लेहनबा ngamgani मंत्री नंगरांग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की स्टेट रैंकिंग इंडेक्स की अहानबे एडिशन सु पुथोखी न्यू दिल्ली दा फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की मतंगदा पांगथोकपा जाति की ओइबा मिफमदा मांगना हाई भारत असी हौजिकती वन नेशन वन रेशन कार्ड हाइबसिगी मखादा सादा सामा कोनसिनबा ngamle मांगना हाई वन नेशन वन रेशन कार्ड हाइबसि लेबासिदा साउना ओनबा पुरकनबगी खोंथांग अमनि हाइरदुना मंत्री नमसिना कोविड लाइचत मनुंगदा मयुम थादोक्तुना चेलकपा मियामदा साउना कानबा फंगहनखी इलेक्शन कमीशन लेबासिगी 13 सुबर उपराष्ट्रपति खननबा मिखलगी नोटिफिकेशन थोखरे थासिगी 13 फाउबदा मिरेपसे पिसिनबा यागनी अदुगा मिखलना अगस्त 3 ता पांगथोकनी उपराष्ट्रपति की मिखलदा संसद की सभा अनिमक की सदस्य सिंगना वोट थादबा यागनी हंदकी मिखल असिगिदमक राज्य सभा की नॉमिनेटेड मेंबर 12 यावना पुनः सदस्य 295 अमसुंग लोकसभा की सदस्य 994 वोट थादबा यागनी हौजिक उपराष्ट्रपति ओइरिबा एम वेंकैया नायडू की मतम मथंग थागी 10 दा लोइगदबनी मरग असिदा एनडीए की राष्ट्रपति की मिरेप ओइरिबा द्रौपदी मुर्मू ngarang numidang wairem Imphal da pung khara gi khongchata thunglakhi mahakpu मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी न तरामना ओखी तुंगदा होटल इम्फाल दा बीजेपी की एमएलए सिंह अमदी एमपी सिंह उनदुना मिफम पांगथोखी अमरोमदा एनडीए की राष्ट्रपति की मिरेप ओइरिबा द्रौपदी मुर्मूबु एमपी अमसुंग एमएलए क्याना सगोना रखली पटना दा एनडीए की लुसिंगबा सिंगना श्रीमती मुर्मू मसागी मथौ मसक खंगना थबक पांगथोकपा अमसुंग संविधान बु इकाई खुमनबगा लोइना ngakna chatpa nupi amani पटना दा पांगथोकपा मिफम अमदा जेडीयू की लुचिंगबा अमसुंग बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना वांगांगबदा हाई लेबाग असिगी संविधान की चना पथाक ngakna chatpaga लोइना श्रीमती मुर्मू ना थबक तरोकनी हाइबगी असेट पथाजब लई मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ना हाइरी हौखिबा सही निपान असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अनोबो थौसिल क्या सेमदुना थंगनरिबा युमलोनबा लेबाग सिंगा हेना मरी फगरहनबा होनादुना लाकली न्यू दिल्ली दा ngarang पांगथोकपा थौरम अमदा वांगांगबदा डॉक्टर जयशंकर ना हाई मोदी ना लुचिंगबा सरकार असि साउखोलंबिदा खुमांग यांगना संगसिलकपगा लोइना युमलोनरिबा लेबाग सिंगा अफबा मरी सागतुना लाकली मांग ना हाई श्रीलंका असि युमलोनबा लेबाग अमा ओइबगा लोइना लेबाग अदुना थेंगनरिबा सेल थुंगी अवाबदा भारतना मतेंग पांगबगी थबक सथरी मरक असिदा इंडोनेशिया दा हयेंग अमसुंग हंगसेट पांगथोकदोरिबा G20 विदेशसिंगी मिफमदा सरुक यानबगीदमक डॉक्टर एस जयशंकर बाली दा सत्कनी माकी खोंगसेट मनुंगदा G20 दा यावरिबा मेंबर सदस्य सिंगी मिहुत सिंगा तोंगान तोंगान बा मिफम पांगथोकतुना वारी सानागदौरी आम्स्टेलवेन दा सथरिबा FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2019 की ngarang सानाखिबा मैच दा भारत अमसुंग चाइना पांजिल अममम चनदुना ड्रॉ ओइरे टोक्यो ओलंपिक्स ब्रोंज मेडलिस्ट इंग्लैंड गा भारत का सानाखिबा अहानबा मैच सु पांजिल अममम चनदुना ड्रॉ ओइखी हयेंग भारत का न्यूजीलैंड गा पुल असिगी अरोइबा मैच ओइना सानागनी ममांगी चैंपियन नोवाक जोकोविच विंबलडन चैंपियनशिप की सेमीफाइनल संख्रे ngarang numidang लंदन दा सानाखिबा मैच दा जोकोविच ना इटली की जानिक सिनरबो 5-3 2-3-3-3 3-2-3-2 दा माइथीबा पीखी नोंमाइजिंग नुमिता सानागदबा फाइनल दा जोकोविच का ब्रिटेन की कैमेरन नोरी गा लंबा थेंगनरगनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना मख्वा मरांग सिंगी सिंगनिंग खाइफमदा ngasi tareni chanba oina thiba khangdana leirba haksang sing thibagi thabakana chathari manipur da ngarang khakta da mioi 38 nauna covid-19 positive oikhi असम की अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स की गोल्डन जुबली की थौरमदा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांग दा सरुक यागनी अमसुंग इलेक्शन कमीशन ना उपराष्ट्रपति खननबा मिखल की नोटिफिकेशन थोखरे पाउ लोइजरे।